Nā, tērā tētahi kaupapa whakatū whare ki runga i tētahi o ngā marae i o tautahi, te whakatōpū mai rā i ngā pekanga whānau o te marae kia noho kotahi ai rātau. Kei te āwhina ngā kaumātua ki te whakatipu i ngā tamariki mokopuna. Nā te noho tō nui a whānau nei, i ora ai tētahi mauhere wahine kātahi anō ka puta i te hinaki. Hei tā Edena Smith, ko tēnei kaupapa whare nei tētahi o ngā ariā o te marae o ngā hau e whā. Arā kia noho ko rātou hei pou whakawhirinaki mō ngā uri. He timatanga nō tēnei mā Desiree Taputoro me tana tama. Privileged, very privileged, yeah. Want to try one of these? Te kaumarama ia i roto i te whare here here, ko tahi wiki mai tōna putanga atu, kua whai kāinga hou, hei āwhina i tana hoki atu ki wainga i te pāpori. I think that it will help me settle back in with my kids. It's a whole brand new lot of changes going on at the moment, so still quite anxious. Koe nei te hua o tētahi kirimana i wainga i te ara pautama me te marae. So we engage with them 3 to 6 months before release and build that relationship and get a strong reintegration plan. So upon release, we engage another 12 months at least. So it's a good, solid foundation. He whakatinanatanga tēnei i te moimoia a te marae o ngā hau e whā, nā ngā rū whenua i whakatōrua hea ngā mahi, engari kua ea i nāi nei. Something that those that originally built the marae wanted the whole complex to be, the reservation to be, a home which provided many services for the community, and this is just another step in that journey. Neke atu i te toru miriona tāra te utu mō ngā whare nei, nā te puni kōkiri, te kapo reihana whare o Aotearoa, me te rōpū tuku pūtea o Rata, ngā pūtea tautoko. Beautiful. It's like your family away from your real family, yeah. To see the change in their faces and their attitude when they find that they have a brand new home to live in, not a second-hand home, something that's been repaired and still partly damaged, and they feel very, very appreciative, and it's wonderful. It's what everybody should be entitled to. Ko te tūmana kua ngā hau e whā, kia whakawhānui a ke ngā whare me ngā whānau e noho ana i runga i te papakainga. Engari ko te mea nui mo tēnei wā, kia tau te noho me te āwhina i ngā whānau, ki roto i a rātou whare hou. Edena Smith, te karere.